Avespatevia le tua le fiafi. Tatolo ai rally le tau sanga rua afelo sumaltasi. La mele si lunga wa au mai patpati le tua. What a faithful God. What an awesome God. What a powerful God we are serving. Come on, young people, give another big clap offering for Jesus. For Jesus. For Jesus. For Jesus. Hallelujah. La metele pati mai alanga si alanga fia fia. Somebody shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Moi no fonga le fia filmena tula imai o te faafelo ai te foi ate ele mai mo mai lunga o penga te failangi. So se vaenga le laulangi ele ngata o New Zealand, Australia, Amerika, Samoa, Malotelo, Amerika, Hawaii. Mai se foi lato mafuta mai se vai mo so se vaenga o polu nei. Ya ilo le wa tu le fia fine lo lua irali nei le fia fine se me fa pito le anga mai le tu e fai ate o nei po. Something special is about to happen tonight. God is about to move in this place and it's about to bless you and fill you and touch you, empower you, revive you. Say singo lo lima le fiafi nei papel na chama na omia revival le tua. You need a fresh revival. Say toi FAAOLAOLAINA mai o le fiafi. O te leilo po le ale mena te ia. I don't know where you are right now. Le pisi tu sa o fe o ia yo le taimi lei. E mai le fisilia le atua na whaia atamu maeva. O fea oe. Where are you? Whapena po le fisilia le atua ia te oe maa le fiafi nei. O fea na ta oto ilo wola wha le nganga. Where is your spiritual life right now? Lale mena ta oto le taimi nei. Are you still connecting to Jesus? Is your life still with the Lord? Are you still in the presence of God? Pe wa amata na etipat ma le presence o le atua. O ye foi so sfainga lo e uia ia le fiafi ne o le tala fia. Something good is about to happen tonight. O le anga i mai le atua se ngai o inga wha pitoa. Pau le ia ngau nau mo roto ma ngā lala le fiafi nei. O foi ate o le mai mo mai e le wha pe. Po le ale mamao le mwhai ona o le mato le mamalu o le atua. You can sense in the atmosphere the presence is going to touch you and bless you and fill you and empower you wherever you are tonight. Aya wha maoni lo roto le fiafi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We feel humbled tonight to stand before your presence, in awe of your presence. The leadership and those who are watching tonight and listen to your word, I pray for the power of your blood to refresh and cleanse and purify. Forgive us, Father, of every sin. We are human beings. Toi whapeona whaatumuina I mātou, se laupepa fau o se amatanga fau, o se tangata fau le afiafi nei e fo I le fale. Wa yele mamalu o lawa fio ma le whaatumunga lawa nganga pa ia, I se oli fau o se malo si fau. A new strength like an eagle, Father God. A mai ala le afiafi o le viinga e fo ia te oe talo whaapitoa oi se uso po stua fine, e fau ma le afiafi, le atua awa nei fo I fua le pol nei. Tafe mai tafe ngā wanga o whamunuianga, sei to ia, sei whaatutumuina I mātou. O te matua whaleo ngā ina se nganga whalawelawe le ti apolo I māwhau whaunga mwhiriwhiringa. Ai mai se le atua le mata mai la to umolo mai mo mai lungo le penga ta whailangi. Ia whaleo ngā inga, I reverse every attack of the enemy in the minds, in our hearts, in our thoughts. But let your word penetrate into the heart of your people, Father God. Amai amea uma, we vow to give you back the glory and the honor. In your precious name, Jesus, we pray. And every God's people says, Amen. Alala mai lalo wha mole mole. Sfifianga loto o toi amatari o tato youth rally leito sanga luafe lu sumaltas. It's a blessing to see the young people again. It's a blessing to see the people who are watching online. Fa ngaina lupenga ta failangi po le Facebook page al tato o talavou.
Te lo whatever ia taimi sa fa tali on lefa to my every retreat and full time staff. Ele mfai ona mingoi se me se fa ilo po ame mai ele tu era na ona fa ta tia ta tonga luenga ile ta usanga male ta usanga. Ni me ane wa fa oso se me ai le mai le tua. Le lau mai every retreat va so vai. La la foi le lefta to ama ta to youth rally terminate. Ai fa pe ai le lau fa longo pone ai mai se lau fa tanga ile tu te sumai. Ele mele le ala fa ile tu le fiafi. Ele ngata o tau i tono le fale mai so ila to mai mo mai penga ta failangi. Ya ta pena foi lo loto le fiafi nei. E se me ola atatu fa tino le fiafi is going to be a demonstration. Inga lua mai le nganga le tu ala ngale tu ma malama le mena ta o toilo wola mai so lo wolanga le taimi le malo so fu fa le nganga. A tono le malama le tanga tene utafa, ana te sila fia le lava. Na o ina te loa, na wa u le te loa, ta to uma, a sila fanga le tu le foi na lafises. A ta u le pone le lo fa longa o funi fa lava le tanga tene utafa. Le la tala loa fa to le mata u pul pone se fa u fa pe le fa mata nina. I need revival. O te MANAOMIA le toi FAAOLAOLAINA. Ia iloa, there's a point of time ilo wolanga, ia le time ilo wolanga fale nganga malau savalinga male atua, e te whaalonga o te pe foringa mai wale flow le leilo loto ilu mo le li. Wa mata na matutu mea uma, wa mata na pe foringa e fosi mea uma. Nisi foi time foringa mai na o se tiu te whaatino po se performance. Lo sau i le atua, malau whaalongo le upo le atua, malau vi inga e whai le atua, e o iau mea whaale nganga, e time te whaalongo o to iau, lau tapo inga whaale nganga, nisi time, wale ngā yoi le lei mea. Ona e sau le pe foringa na, o le sau ono le polo inga e te sau le youth rally. Sau i sau ninga i la sa. Alu le pai postari a salulu. Wa e alu anga e foringa mai langa, o e ke loku le worship center. O e orka ngaka le au kalabau, you are a member of a youth. Ale tu langa i loma aftanga male atua, wa amata ona se ese. Amata na mawatu. Wale koe ola le mai ale foringa mai le vaenga o fale nganga o lo tangata i vaenga ese o le tu o le fale nganga o le tangata. Me falanga ta o le pone i lo sumai, o te lo au fatanga o le tu te o mai. Se e falongo longo le fiafi nei. You and I need meta o le revival. We need revival po le toi FAAOLAOLAINA o le tangata. Fale nganga. Lua no foi ngā tupu e fitu foi pasu tolu sumal fala feta watu le upo le tua. A fai o te pupuni le langi, ma ua le ua e. A fai foi o te fai atu, i se a kawa e wha umatia le whanua. A fai foi o te tuina atu le wha mai lo unu. A fai e wha maua lalo lo unu, e ua ta ua i lo ingoa. Ma lato te talo, ma sa ili a te au. Ma li liu ese o lato wala leanga, o na o wha alongo i lea mai le langi, ma wha maangalo i a lato wangasala. The Lord says, when I shut up the heaven, the Bible says, so au kapungia le langi o lunga. Apunga mai. E ke fiu e ke alanga, vala au, tui, vivi, kakalo. O au ko inga fai ele langi au, kapungi le langi le akua iaoe, ke fiu e ke vala au. God says, if I shut the heavens and there is no rain, whalongo lei mai, e ka pungi le akua le langi, le ailo ma se uanga o whamanguyanga e palasi lunga ia oe. O le mea psila le nga whainga ka, o lo wala au me kakalo i le langi wa kapungi. It is very hard for you when you pray and seek a heaven that is already shut down. Wa amaka ngoloka i le akua. Ai sa me ngoloka i le akua. Something is wrong somewhere in your life, in my life. Ele mena foringa wa len kapungi le atua ia manguia o momeka o showers. O melo le rain po le kimunga, o le ako le manguia o le akua. E ka kauanga palasi lunga ia ke o yaso umalava. E ola nga le koe palasi wanga o fa manguia nga ilunga ia oe. Something is wrong somewhere. E le akua la, a oe ma. O ingalo, e mga omia ilolo ngo first day oe, evaluate oe. Seek yourself, koe sa ili tonu ya te oe. Pe iei se mafuanga wala inga le koe kawhenga, wale koe sau kawhenga o le akua ya oe mamanguia lau tangata. Me langa nen ka ua le ponga le tatou o mai langa le pomo mua. Verse 14, famele ka lagus pa ia.
But if my people who are called by my name, if my people, whalongo le mai ele kako waku le upo le tumfa umaku le mele kaule revival. Mametala just pa ia. If my people, the Lord says, o tangata, a faye fa mawalalo o tangata, ele o kalangoa le atua se sia kangaka, o le kalangoa ilanga whangau. Kalangoa ia isala erua o e maha o isa erua le whenga inga fau. Born again believers. Oe waka ua le suafo le atua, talia le whaolatanga, fia i le li, vivi i le atua, ka pua i le akua, karikongu i le akua, preamo le atua, isa akoma le atua, Iakopo, whai marikala le atua. If my people le waka ua i la ungoa, will humble themselves, whalongo wale kia ma wale meka le revival. Marikala kuspaia, will humble themselves. Pray, seek my face. Turn from their wicked ways. Maliliwese o la tua la leanga. Pa mai lo tala just pa ia. E meet no conditions. Pa mai lo kala le tua. And I will hear from heaven. Ona toi tala le tua le langi. Amen le. Kalo apa mga le ponge ka kala langi ya oe. Ke mga kala mai le langi au ngai ka pungi le ko se me ya oe. Mai lo tala le tua. Ona o toi tala le langi ma o koi falongo ya oe. Na ngai ke me ke fiu ke vala au. Kolon man ku franga wa eli. Ben tu fana wa eli fa mai na wa faile ami le anga male anga sala fa male tala just pa ia o nga vala i lo le fetala i o le atua. They cannot be able to hear the voice of God again. Wa fiu fa longo sa ili fa nga kai mi o nga le atua. Wa fa male kala kus pa ia wa vala wa sea ko fe kalai. And that is the saddest thing, young people. O le me piksini nga le anga fita to mai mo mai lungo pe ka failangi. O le me ka o le vala awaku o le ile akua a wa maka ngole ko fe kalai mai le atua ia oe. Something is wrong somewhere nga oe male tua ilo ise mena wa tupu le olanga me so tata wola ilu mo le li. Fa male tua o to tala le langi fa mai I will hear from heaven longa lua I will forgive their sins. Wow. Abela ka ua me le la fa li pongi. Male tala le tua o te fa mangalo ya la tau sala and I will heal their land. E malolo i matangata i rala mai i o tangata le ngofo lunga fonga ele. So se me tango yo lima i malolo, so se me tango yo lima i manuia la walo i manuia la usalu i lunga fonga ele malau chap malau ngaluenga. E mai so le onga na te yai me uma na tango yo lima fonga kala kuspaia. O ki ka ngofo uma e kol hio uma me uma nga. There's going to be a restoration. E ko fa fo sia me le ko me uma wale loa. O me fa o faor ki Apollo markala le ko o me nga tivaa. Fa kanga le ko me o mea ki ainga ka ko ma ainga man manuia o le atua. God says, okay, ngofo ko restore mai mea ia oe. Now, the facility to sa le pone. What is revival? Now, before I go to the question, what is revival? Now, fa longo mai. The greatest need right now in our young generation, o le mana onga nu merkasi kemingai ka ko pulanga le kemingai is not money. Alongo le mai kupulang kalabau mo ele mai mo mai lungo penga tafailangi. O le malanga o ngu belakasi le gaming ele lalolangi a ko fa nau Cristiano, those who are born again. Matulu pulanga talabau le timing le pa kilo le kavilinga o mele lalolangi gaming ai o lo manga o ngu belakasi le kupe. O lo manga o ngu belakasi le technology. Ia kelela wa kamali technology, ia le leila o kerfongi feavai, ia e malama i mea ka tena kolosi wa ngai mai gaming ai. O lo mana o ngu belakasi le ia mo senga ruenga le leia mo se kupe le leia walo ainga. E kauselo lu manga iba kauselo wa inga e lo manga ngo merkasi ngo tato le keming ai o lo manga ngo merkasi fal keming ai e lo kulanga i fashion male beauty designs o lo wa mai fa peonga ma wala o le male la le yo folinga mafafo. It's not about party fitness e lo fitness mele ka fe kuri e tu pulanga talabau ma ave la ko fa mo o le ave la ko energy e fia ma wala malosi. It's not about worldly wisdom e lo le akamayo lo langi. It's not becoming a popular one or famous person in the world. Elo le kaukaua. Elo le famous. Elo le popularity. Le ai. The greatest need in our young people, our young generation right now is revival. E ke mga omia le koe FAAOLAOLAINA lo wola FAAOLAOLAINA. Right now or never. O kai minga I fai ai. Benga ke vai kai minga I kuplanga talbau. Malosi ale si le kifa. Malosi ale le kua kifa. Malosi ale si faltanga kifa. Ma ngai ala mu bula nga paia la sio kuaku ngai fia nga ngalala e ala le kai milingai. How about now? Al kai minge.
MANAOMIA le revival. What is revival? La mera ka war koi FAAOLAOLAINA o wala FAAOLAOLAINA. It is a time of quickening or impartation of life. Wa kai me ka wan koi fa ke ia oe. Ma se koi moria ku le ola o le ku kongu ya ke oe. Ya ilo me ye fa ye le ku ale fa ka le skelu nga tol sumal fitu. Fa merkala ku spaia, wa ki kilo ku perfecto skelu fa le ku kilo le bega ku fa merkala le ku. La me ke vai ai. Fa merkala ku spaia, wa kilo ku ola ni tangata. Ola e fola mai ele. Bo ivi mamango. Ole ko ese ola o yai. There was no more life. No more spirit of God. No more anointing, no more presence. Ole se mea. Dala lenga ko vavalo merkala ko vavalo ko kulunga. Ko feola mai. Telo fole pone to fa yele to ya ema ele mai mo mai. Amen. It's about time for revival. Come ko refresh, ko restore ele mana ole nganga pa ia. Revival is about time for God to visit his people. Or kay me ko yasi or revisit e ko sawa ile ko yasi lang fangau se fa manguia le ku ya oi. Amen. Kalau pa mga umia sia singa le tua ya ole fia feeling. Amen. Keloi a sau sia singa le ole malo por pale mi ole malo e ke look forward ke mga o ko inga o baya. E wo look forward ko inga o mai le pale mi ole malo ko inga o mai le ole malo. Se tanga ta tawalo nga fa kalia. Ki ka penga yai. Aole polngi e ka ngai whakarikari se fio mai nganga pa ia oe. Amele. Se koe FAAOLAOLAINA lo tangata. Kulai le polngi o se tangata fau. A new creation. A new life. A new start. E vele mo tangata on koe FAAOLAOLAINA nganga pa ia. E kusiali mo tangata ia o ngafi makala ko ngafi. People always point their finger at you. People always judge you. People always talk behind your back. Ko kela la ku kuipeks. Amele. O inga ilo ka ka fa mo kwa kui peksa. Nga smile o ka fa nga ko ruanga ispungi nga kulo pa ku amele. Fa ka fa. Ya oi melal kui peks. Fa la yai e mga omia ko FAAOLAOLAINA le pongai, fa mga omia ko se yo, ko se ispungi nga kul pa ku ai mga omia ko FAAOLAOLAINA fia fil. Revival is a time for God to breathe a new life. E koe maangava mai le ola fau o le atua. E ala le mana o le nganga pa ia ilunga o le tangata. It's time for God to rekindle the flame. Se koe whamumul le la mepa. O inga iloa ngā le tangata le keminge wa maka ngole koe mumule afi. Whawhenga iloa. E iloa i launga ngana. Wa maka ngai palau vale. Amene. Au le last year Allah. Ko se de ora mama site. Yes Jesus. Al keminge. Wa maka o nga. Ke lea sui ngau Samoa nga oye. Koe whakawhai o kawhai. Wa sui alau kau kalai lau vai. Wa sui alau ngana lau vai. Whaiai. Man, you need revival. E iloa langa ngana. Amene. Yoi whai ngai loa le wheka ko mele whiawhinga la ke wheka. Saur ka ko pokalame le la whainga se manga i le mele a whai le kua mai. E ala kuia oe o malosi ala fili. Aki kilo kung lalo lau le wha mumer ka paa. Ia ingai loa fo i le ngai saua ngai. E momo e whapea. Momo e ma. Ia ala nga po. Manga ia. Le akar ngai a fia. Kai whakawhai o kawha. You need revival. Fai le iai, fai ya oi. Ke fai mai fua ele fai ya oi. Revival is to restore something back to its original form. Falongo maya, winga sa ole upule revival. To restore something to its original form. Longo winga, ole mea sa iai, ua leo ko iai. A revival la se mea, FAAOLAOLAINA, inga ia koe fo ia le mesa iai mua. Koe man kuar kei mi whakai FAAOLAINA ia. Alla. Ke kangi. Ka vale le mango le nganga pa ia. Whai kaukus pa ia le vaveao. Kakalo le varuapo. Intang si le vaveao. Alu rungal ka vale kikilo sa oi lumai le kikilo ka whai kengeki. Ai ala kei mingei. Nga le leua. Han, you know, where are you? Ia leo makaya wale malolo. Ole uka markai, lunga o kafa. Ale pa o vai pa au ke mamai.
Koe whakafa i o kafa, man, you need revival. I need revival, man. O kay mi kakala wa ave kay mi Facebook, amen. O kay mi kuspai wa ave ka Filipino. O kay mi asawa i fai kay mi TikTok, amen. O le ala vai on al TikTok, fai ka ko kafa. O le ala vai o so ame al TikTok kali. Fai ka ko kafa. O kama nga le kapea le afi, fai o kama nga le kapea le afi. E mga umia ko rekindle the flame. Le mumusay saya kay kongolo le afi faunga le nga pa yellow tangata. Revival is needed. Ang mafuangan ngay falong amay. Why we need revival? Ang mafuangan ngay man umiyal tangata revival. When sin begins to have roots in your life, e ora nga so solo a nga sala ilo nga. E makwa mga umiyal le mele ka le FAAOLAOLAINA o kay min ngay. O fisir ko sa le viave nay, a e mai mo mai mata tolon fal nay. E sia nga sala wa makka nga afia pe fayo nga ay konguya. Ale nga siya kilasia. Kaya siya kikuaku. Alam kang al kausangan ngay yang wali e yese mena tupu e mga umiyal revival. Pea o ngay siya nga sala wa makang ifaya. Lo na lua. Secondly, one of the reasons why we need revival is when the fear of God is dying out wa maka o nga oki aku lo makau ile kuwa. Ako vai kupulang kalvor keming e. Hafekaya loko ile li. Kele ngay kupulang kalvor ye yal mele awa maka o nga lusil mele kele kupulang atalabo. May call ignorance wa makangale kele mamalu ole tua. You ignore the presence of God. Wa fai yaw may luman mamalu ole tua. Wa makangale kele presence ole li. Manatural men tupul fanga wa ele nga ton wale mafole upataw le ikapoti. Wa alu esele mamalu ole tua. Wa avele mamalu ole tua. Ya ko yaku filiski ya kauda kawa. E ko ako isa kauda kawa filiski amerka la kuspaia. Wa faya inga. Asia, olay o mala ako la wala kuwa, alay mix up kasi mala nga sala. There is no more fear of God. Melangan mga umbil tato talvo mo tato uma. Yo ole leadership mai mako uma, au fai ngaluenga, au kala au fai pese, au ngalulue. Ka ko mai mai lungo penga tafai lagi tato talvo atoa, mga umbil mele. When there is no fear of God, wa ka aloy mala kuwa. E ke leilo o tala just pa ia ke mi samasogi, nga ia lor ke mi sawa le mamalu ole to ba faunga, anga ke lor ke mi ngalu ese. Ole me piko sila nga fainka, ole usau nga oe, awale saule kuwa. When there is no fear of God. Lona tolu, your hunger for the anointing of the Holy Spirit decreases. Wa mata o nga le koe yai so ngau ile nga ole kuwa. Le move ka kotano, pu e tangata le faunga le kuwa, ai kukure le yale semai, ngoku fo le tano la last year. Ngoku e fo le lua fesuongo, nga fai fo le tongala upinga, va yo ma fo faunga. Oh ma faufaua. Wa makang fa maulunga lo loko, you know it all. Wa ora. A wangalo yake oe. E ke leilor ke mi asia si maile ku ya oe. A makang le ko se ngalala. Ka ko uma. Wa mai lo ngau le ngau le li. That's why we need revival. Le la fa ke oe. So se kai me ke fa se me ngoma le ngau le ku. Ku sa le mar ka vale waru le sping singi. E umia e muraf. Mga umia le ngau le ku. E drivinga le upo le ku le. Ma nga fa ia inga alai me ma fa le mole. The anointing will make the difference. Po le ala ka mai I ma lo poko I e misi le fa unga le ku. E le ola mea. E le ola. Nga me mamake a. Nga me pa vale a. Ba me tata ma sa aba va i foi o, aba va sa kup nga ke ai, aba va i foi ole. Nga le leo kankangi. Ai there is no life, no power. Wala se mana. And I'm a revival. Lord fa. Why we need revival? Your prayer life is very ineffective. Wa maka o ngaleko ese mana la kalo. Ngar ka wa ya upu. It's just mere words. It's just a sound. Le tua. Fa o mai, fa tumu mai. E fa lava lokele. Amen. E mo taka tafanga ska mai lewa lang ka kalo. Le tua. Amon bole le tua. Fa mangalo mai. Ska mai lewa ke fa longa ngalulu ako ko. Awa nga ile mga faila ko kalo. Oki no lo wor kalo ia oki connection. Mangkuwa mai oi. Ku sa le mal internet wala se connection. Ka ko lainga nga male ku. Prayer. Wa mai lo wor kalo ke mingi as a young person.
Oi fele mai mo mai. E ke lole leia. Maybe o estanga tsa e fear. You love prayer. You have that passion for prayer. You pray for the people. You pray for your parents. You pray for your friends. You pray for the ministry. Ayar kay mingay. Yang aling kawal upole tuol pol nei. Lona lima. One of the reasons why we need revival. Because your hunger for God's word decreases. Wa makangale ko isang ngalal le upole li. May ala ko mela. Nga ngofole mai fikang sa osoli. Sa ofia le upole ko ya che sema last year. Le wo mayang wali wale fai kau kuspaia. Februari le fai kau kuspaia. Le wa maki fola bala fai tonga le upingo le seka. Wale ai mas fai kau kuspaia. Nga le lokua sa kup lok le fo fele ready sa wali pali malia le ready. Le ko fai kau le upole li. No. You are under a direct attack of the enemy. E mga real revival ya che o Asia. Olo ya so fai nga ngaki fira mo e olo makwa nga luar ki apolo so fai or ke mingai mepi o ngai ki o me ka le wounded spirit. Se loko ki nga, loko mafakia. Se loko mamamo. Se loko le fa mangalo. A direct attack nga wala sa ya ki o e ki smile mala fia fringai ka maka o ki me nga kupu kong. And that's why we need revival. Lang mga umilia, release lang fa mga longa tangata. Release lang fa mga longa sa siyo nga fa se mele leya oy. Ay say a few me lang pa iyo le ko refresh oy. Ko fa lo wala fa lang. You have to go back to where you belong. Original status. O mesa mo mua e ko fa fo iya o mga onga le ko. Lona fitu la umatu. Your first love for God is gone. Martua tu sia fa linga lu fa upoi. Ngai fa solo fa fa lima ono fitu fa metala just pa ia. Wa lo nga luenga. Wa lo tau tinga. Wa lo mesa fa boau. Fa merka le tua. Ai pe tai. E ele me wa lo ya e ku ua lo lu ya lofa. E los lo ya lofa ile li. Wa le so ko fia ile ko wa ile ko lofa ya Yesu Kristo. Ya su me palo me. Va ve la ngai fa masino tangata. Wa le so fa pale mo tangata. Wala so ko lofa tangata FAAOLAINA makanga sala wa makang kusilo lima mai ola fa masino tangata because there is no first love. Wala se lofa fa le ku e kongu yawe. Mama yo nge fiafi. La la ki kilo tangata ngafa. Anga sala. La la kilo tamai kile laonga. Anga sala. La sa ki kilo kanga kala ke vai la ka fa kalapu. Anga sala. La sa ki kilo kanga ko fenga luenga. Anga sala. Ola wa ainga ola perspective nga ola kilo nga. Pe a onga le se lofa le ku yawe. And that's why we need revival. Because in the miracle we kindle first love. One of the reasons why we need revival, the way you worship God is just a performance. Que viviro ile kuwa wanga se kiuke, mas a performance you are just acting. Wanga le acting lang mela fai no mo le kuwa. E fake au mela fai. E mga umia la revival. Na mangkuor kala kuspaya. Olo sa ili le tuwa ye tapua ilea anganga. Ele o fafo. Ko kongo sa wai, inga ki faya, anganga pa iya. Only him can be able to stir you. Inga ye kapua ile anganga malfa maongi. Menga ke vai listangata. E malingi roi makape asa ulu mole aku. O ko kupul menga ya oi. O ko kupul menga o si o lima ke lango inga le aku la pa ilo loko. Ke falongo pe lulu inga lo loko ele. You can sense in the atmosphere lo kangaka. Ke falongo inga le mamalu ole aku ya oi. O ko happen menga pe vivi. Afa yelo ko happen menga, you are just performing. And that's why we need revival. Fa umma ko mala upole atua. Fa fela nga mawa. Le wa umma. O ele mai mo mai lunga upenga cha failangi fa fea. Keys to experience and receive God's revival. O le melo le ka o le fa lo langa. Ele se me fa ye oi o le me fa ye le akua. Power manga ngo le akua, ia respond lo loko. Ia ngau lo loko, ia kakala lo loko, ia fia ingu lo loko, ia ngai lo loko. Nga sau ale ole aku e fai ke le fai. Ele fai oi. O le mea oi o le connection na oi anga ile le manga ole anga pa ia. A lo loko ala ki. A loka lo loko fa longo le mai. O ya ele mai mo mai pe fai langi. A loka lo loko. Ele sau le akua. Ele fosia o le akua. Ele fosia le sau le akua langa le mea oi. Once surrender lo loko manga ele upunga surrender. Wale ai oi, wale ko ola oi. You need more of him. Kakala rola ya keia. Pulle lo le akua. Tena tanga tafanga le sawe serventa. Memo mua. Keys to receive or experience God's revival. Humble yourself before God. Vai, ai sau le pongai. Paua lo le me mga oile ku ek sawa. La amaya o kere popole pe nga esasi yang ngafi
penga yang sala kala ku ngafi, penga e fale kongu lava yaso, penga e fale kongu ya yang wali. E o mer kemingai, you keep trying, you striving. Nga kama faya ko fai la wala fale nga. Nga le power me mga oile ku ye sau mo loko fa mo lalo. E ke le sau kusi no lima le sangata, e ke sau nga oe, sau e ku le tua, o e se fia tangata. No hiding. No hiding, no excuse. O ke le faya se alofanga le ku le fiafinge, o ke le lafi fo yo luma. Kono ma faya akamba eva. Nga lafi. Ai sau foi al pong ek fa pe fu. Ya ile tua, ya okay. That's all right. Ko fo ia fa penga. Secondly, ole kia receiver ole fa unga le revival le tua pe fa lo lenga, you need to repent from all sins. Ai se nga sala nga ki kanguma ia. Ai se nga sala nga ke le ka ua. Ole poar ngai. Por ngai, vai, ke va so le lasa. On tua ta tonga lo pinga. Ma ngai ro la ku tonga lo pinga. Ole i le mea. Al mera la ko pinga ko restart inga. Or ke mi le yang ngai. Mangu mama nu le wa fa longo le ponge le upore. Repent. Fa ma walalo anga salauma repent sui le wala. Fa le ponge le fa unga no more la se benga kupu a fa menga ke vai pa mo fa ka kupu kala mel ponge ko yalo no mo proceed le anga sala ma me fa fia le langi matu na naua e fa le kasi lua ko fa le va veao. Repent, stop it, turn away. Liwese. Fai ki Apollo, enough is enough. Fai malau testimony, malau willingness lo loko, kau kingo lo loko. No more. Wala vale, I need change. Restoration. Fai se me fo ilu mo le ku. Mga ambia le repent. Turn. Sui. Memol muli. Brokenness of heart before the Lord. Ye ke sau ka elo faku ilu mo le li. Makor kala ku spaya famalitala le tua. Ole nei le tangata o te vai ai. Kako ngumela umai kong le fale le aha pese lau mon tupu. Pese lau mon tupu tātou ia la kasau di masuru lo se lau. Ele va ai le kua, ele va ai umai tātou fa mo le mole. Mea ka kingo upu sao. Ele o kako uma sau le kua kau ilang sisila. Fa merkala le tua a ole nei le tangata o te va ai ai. Ole wo fa ma wala lo me ta ole loto ti nga me ta ole contrite spirit. Ole brokenness. Kaka sau le e makua sa ko lo loko ile li. Muki moya, you come with brokenness. Fai le kua le tua, you know me. Mai le amakanga, mai le kumwa ilo lo fio vai o mafa fonga ke ilo o au kala fai o lo loko ke ilo uma o mesa fai ngafi o me fai ngei. You know them all. Sa le ka kai o malo loko le li makol mela fai finge fele ngala ku ya Yesu mal fangu ala pasa. Na kiri kala le mongol fangu ngala ko ka kai le fangu. O le akar nga benga mga oile ku ya o eksa le fia finge. O le lo fo yo le li ya o. Amen. He loves you. Ili situation nga ke yai mal tulanga na ilo langa. Po le ale menga yai, po au kala nga fai, po au manatu se stanga o se menga fai es kama kia onga, po sau kala nga lafo po lo fa maulunga, po lo fia misa, po lo fia sili, po lo fia makamua, po lo fa maulunga. O le po ang iksa mal loko fa maulalo. Ang elim fai nga ola pe fa pena. You can't. E akar ki Apollo. Alonga mga onga so fa yo mga atako inga yoki. Al kala fia nge fia fi. Come with a brokenness. Broken spirit. Manatua. O feke mawale mele ka revival for restoration. Refreshing ale tua. Eke mawale mamalu ole tua. It comes directly from the presence of God. Falong fole nga ruenga le fa uma kole upole tua. Nga ruenga tolu fa ipasum leiva. Ole nei. Ina sala mo ia o tou mo tou diliu. Ina ia solo ia sea tou ang sala. Ina ia o mai ai o tausanga e file muai mai lumo le. See? Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Can you see that? Ele la ku le pule la alea, ele la ku ya la toa po au, ele la ku se revival ya oe ise tangata. Why? From the presence of the Lord. Pawala mesau, fama walalo, liliu, salamo, come with brokenness, see you lima. Esau sa ale ku ya oe. From the presence of the Lord. And if this is your God's, your the daddy's desire, it's gone. It's a new creation, a new beginning, a new chapter. Move forward.
Fesili ngai ke fesili ya o ya. O ama ya le wo whaalonga le fiafingi. Valu a me kele na mafoinga o MANAOMIA le mele ka uko e whaaloaloinga. A ole kila o oe. Ai sauma le loko mawalalo. Sauma le meka o le loko ngau repent. Ma sauma le meka o le loto nuti mamoia I lumo le li. E kele fo I fua le fiafine. Let's all stand tatou tula. Thank you, Jesus. Koshe le papa kara mama siara mama maya. Koshe le papa kara mama sekele mama mama. Kora papa kara mama siara mama mama. Bo ini o fonga mena te ai. A tonu le tula ile fiafine wa. E te fape mai lau tala le tua mama o ala le mela te ai. I am so far away from you. It's very hard for me to come back. O te whapea tu le fiawhinei, a whaina whaia le hui wha mama oa, wha whena le mwhaia. A tonu whapea mai le atua, e ia nei area sai tasia lua le nau whaalongolon le fiawhinei. Wa amatana le toiola, wa amatana mamate, wa amatana se ia, wa amatana le so fia ma so ori ya te oe. There is no more joy of you. There is no more love for you, Jesus. I hardly spend any time with you again. Father God, you know last year I was so in love with you. I am hungry for you. I was thirsty for your anointing and your power and your presence. But right now, Father, you know what is happening. What is going wrong? What is going wrong right now? And that's why I'm here tonight, Father God. Le tua o ha o le fulefu o ha o le pala o te MANAOMIA le revival le fiafine fa pe atu le fiafine le tatou mafutanga ba so tala uma fa longo mai ya e lo follow tua ya te oe. Jesus loves you just as you are. Le menga ke le coming ei le condition nga yelo wola fa nga malo loto le situation nga go through le time nei o le menga ka o ko le wola fa nga fa mai le tua e ke sawa fa penga e ke le fape ke alo ku yo o ia ave ai ele mfanga ave stangata ele mfanga alo po out se tangata ele mfanga po out se angelu ele mfanga alo po out se taitayo se kalesia po taitayo se mafutanga po taitayo se ministry e ke sawa o po out lo loko lo kama. He is your father. He never leave you nor forsake you. He desires to give you his presence and his power to revive you and refresh you and restore you. If that is the desire of your heart, there is an area, maybe 2 or 3 or 4 or 5 areas. Right now, tonight, not tomorrow or never. Come. Tato leadership fa mole move say on for ai fa bala la fa mole. Come. Nana e saua mo ini si ilo lima lo tama. Ko se de be karama mama sia na mama. E te malama o ya oi. E te malama o ya oi. Ele ilo ya o ele ilo tai ele ilo le stangata na o ya male tua. Ora papa karama mama sia na mama ya. Ora mama sia na mama. Sauli na te fama wala lo tamal na fia. Shere mama sia na mama ya. Wa e posia ina ai lo patusa. Ora mama sia. Ora mama setere mama. Eu amo Mama sia mama ya. Si ori mai le tua. Amata la talo le mena tua. Ole ale mena le fama wala lo ili. Right now, fama wala lo fato ese tau sao ile tua mena lo loto la fia file. Ora mama si
Kora mama sikere mama maya. Oleana mamao. Nalo onwese. Nalo lopala. Nalo foyese maletua. Hallelujah. Cry out to Jesus. Cry out to Jesus. Kosele mama maya. Kora mama setere mama maya. Right now. Right now. Cry out and pray. Humble yourself. Jai suma rumah, suma tato ini sini rumah boleh. Tapi lo loco. Oh papa kara mama masih kara mama mama. Ora papa kara mama masih kara mama. Ora mama masih kara mama mama masih kara. Talor merece yai. If you need revival, confess, humble yourself, come with brokenness. Oh, Papa Karama Sikara Mama Mama. He knows your life. He knows everything about you. One more time. Cry out. Reach out. Reach out to Jesus. Hashekere Mama Mama. Papa Karama Masiara Mama. Tato leadership from the body. Pastor Bensuau, tato leadership. Tapera Loto. Make sure you are hungry for the revival. You are hungry for the power of your Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Oshekere Mama Mama Masia. Oshekere Mama Mama Masia Mama Mama. Papa Karama Masia. Go Papa Karama Masengere Mama Maya. Go Papa Karama Masia. Go Papa Masi. Yamapuna Pelebai. Yamapuna Pelebai. Hallelujah. Get ready right now, young people. Get ready right now. Koshekele Mama Masia. Koshekele Mama Masia Mama Mama. Koshekele Mama Masetere Mama Mama. I got a tie, Uriba Badas. Hold hands together in unity. Pray in the spirit. Pray in tongues. Get ready right now for revival. The devil is defeated. The enemy has no authority over your life. Satan is a liar. On the diabolo de pelolea. On the diabolo nga sawe nga oyo fa soche fa mutia oe. Dia mubuna. O sele mama. Leadership brain dance. Brain dance. O sekere mama mama siara. Get ready right now. Sino oriba. Sino oriba. Sao gira ka jai. Le tua. Fa tumula fadau. Fa tumula fadau na fiafine. Ile mana lo nga paia. Let your anointing move. Let your fire move. Let your grace and power move. Let your glory move. Use them, use them, use them. Let your fire revive your people. Revive your people. Right now, right now, right now. Apply the oil. Fire out of Bauru. Fire out of Bauru. Fire out of Bauru Masamali. Right now. Receive, revive, revive, catch the fire, revive them, Lord. Oh, shake it, mama. Open your heart. Fasolo,
passion, the love, the joy of the Lord. Revive your people. Revive your people. Lift up the instruments. I want to Pastor Salo. Get ready right now. Get ready to be revived. Saudi Faaolaolana ng APIA. Father, in the name of Jesus, revive your people. Touch them now. Now. In Jesus. Rush. Jesus. Receive. 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 Take it now. 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 I want to Pastor Salo. I want to Pastor Salo. Sinong lima. Father, in the name of Jesus, feel them, touch them, now. Now. In Jesus. Receive. 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 Jesus' name. Revive them, Lord. Revive your people. Let your fire. Revival. Revival. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Those who are watching online, in the name of Jesus, revive them, Lord, right now. Take them, take it. Receive. Touch them, Lord. Those who are watching online, Father God, touch them and revive them, Lord. In the name of Jesus, receive your revival, your restoration. Patumu ya ilato. Joy FAAOLAOLAINA, joy FAAOLAOLAINA. Kosekele mama masia na mama maya. Kosekele mama masia na mama maya. Awete Pastor Salo. Awete Pastor Salo be wo faya le tua. Fa maoni lo loto le ya fiafi fa manuia le tua ya oe. O karama masetere mama maya. O rama mama sia la mama mama. O rama mama sia la mama mama. Oh, thank you for your presence, Holy Spirit of Taile tua. Dengan ua lo wanga paia le fiafe te fatamuina. Mai toi FAAOLAOLAINA o tangata. Thank you for the fresh revival in the name of Jesus. Avelo sa taula pate via le tua le fiafi. Silunga wa mai pati le tua. Hallelujah. Hallelujah. Keep on clapping to Jesus. Come on, young people. Come on, people of God. Keep on clapping. Hallelujah. Hallelujah. Osele mama. Osele mama. Osekele mama. Ora mama sia mama sekele mama ya. Hallelujah. Hallelujah. Talo wa abe fa manuia le tu lo loto le fiafi. Talo tele wa le tu le fiafi. Toi avelo se pati moia. Give a big hand for Jesus. Hallelujah. Stay in your presence. Staying in your presence is what I desire. Beholding the beauty of your glory. He's a faithful God.
E whamaori le atua, talamau. E whamaori lau tama. Nā te le tua o le fiafi. Wa fia mai o ia e whamaruia e. Amene. Si e o lima. Si lo rata mai pese ai, stay in your presence. Stay in your presence. Yes. Thank you, Jesus. He knows your desires. E malamalama yo manaonga. Beholding the beauty of your glory. Hallelujah. Pesa tangata o whamanuia ia ile ngakapaia. He has touched you. He has filled you. He revived you tonight. What a faithful God. Esa le whamaori o lau tamaya oe. Lord, it's when I sing your praise. Hallelujah. Lord, I Yes. See the Lord lift up your voice. I love you, Lord. how lovely is your dwelling. How awesome is your grace. Step by step, Amen. you're setting the Yes, Jesus. as the Spirit leads. Yes, Jesus. Hallelujah. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I am praised. Hallelujah. Avelo sau tau langa pati whanau o le atua. Si o lima mai pati mai alanga se alanga bia le atua. Hallelujah. Praise the Lord. Whamaoni lau upu na ia fiafi e whamaoni foi lau suafa. Le aisi talavau lei poe foi fua wa e whamanuia wa e FAAOLAOLAINA o mātau wola whaalewa. Mātau whapea atu o le whatau waa ma le ai e tu mau le tangata. Wa o le palapala o le lefu na e whai ai mātou. Wa o le vi inga ma le mamalu ma le mana ma le malos. Ia ia te oe le atua e tōtas. Le atua o Samoa. O le atua o Breamo, le atua o Isaako, le atua o Jakob. Whaamanuia o le leia fiafi no mātou atua. Nei potpatonga o tupulanga talavau e whaamanuia iai. Whaamanuia iai lātou, whaamanuia lau ngā lulua le leia fiafi maisa lau tala au, lau whai pese, ma le leadership. Whaamanuia whai mātua uma o mātou mafuta le nei po. Whaamanuia iau mai mai runga o penga ta whai langi so se tafara lalo langi. O lātou langona mai le leo le tua le leipo e maisa le pai ato le mamanu o lau fio. Continue to bless them and feel them and touch them, Father God.
Matou manatua sio matou atunua Samoa ngalea Samoa ta penanga ola ngafainga filifilinga. Ia te tofi mai e laua fio wa o e o tofinga. Tai Samoa i alo laua fio. Whamanuia sio matou tai sunga la apostolo e maise faltua la vina. Whamanuia le whanau ma whanau ala whanau. Whamanuia sio matou au so ngalua e maise leadership le fiafi. Foi le viinga ia te o e tama. Whamanuia foi le auna ia asiata le atua. Sio matou uso auna. Maise le pueina o nei proclame maise le matou media team. Continue to show your favor and your abundance and your blessings upon your servant, Lord. In your mighty name, Jesus, we pray. And every God's people says, Alalanga tangata ufaolaola tua. Amen. Lunga lo atom tau. Fa le tele mai. Vai le rally mua le ufa manguia le kua yawe. Tasi lua tolu. To God be the glory ever and ever. Amen. Nal tasi mai lalo fa malmole. Mai le vai ngana ile o se ki ka kia pe nga fa malmole. Awal fosia lunga tu pe alela fa solo tatu fa salonga va vela ba. SWCCC na le SWCCC na le leadership family. Sarvina. Ya, fa fonga mai fa mole. Ta tala mai lo apa fa manuia le tua ya on le fiafi. Fa talo fa uta fa malo auso malo para malo sisi fa malos.